Izgnanstvo i povratak. I Izraelsko i Judejsko carstvo sagrešilo je protiv Boga. Prekršili su savez koji je Bog sklopio sa njima na Sinaju. Bog je poslao proroke da ih upozori da se pokaju i da počnu ponovo slaviti Gospoda, a ne druge bogove. Međutim, oni ga nisu htjeli poslušati. Zato je Bog kaznio oba carstva tako što je dopustio njihovim neprijateljima da ih unište. Asirsko carstvo, jedan moćan, okrutan narod, uništio je Izraelsko carstvo. Asirci su ubili mnogo ljudi u Izraelu. Uzeli su sve što je bilo vredno, a veliki deo gradova i sela u zemlji su spalili. Asirci su okupili sve vođe, bogataše i ljude vične zanatu i odveli ih u Asiriju. U carstvu Izrael ostavili su samo one preživele Izraelce koji su bili jako siromašni. Zatim su Asirci doveli strance da žive na području gdje je pre bilo Izraelsko carstvo. Ti stranci su ponovo izgradili gradove, te sklapali brakove sa Izraelcima koji su ostali tamo. Potomci Izraelaca koji su se venčavali sa strancima zvali su se Samarijani. Narod koji je živeo u Judejskom carstvu video je kako je Bog kaznio narod Izraelskog carstva zbog njihove nevere i neposlušnosti Bogu. Međutim, nastavili su se klanjati idolima, uključujući bogove Hananaca. Bog je slao proroke da ih upozori, ali oni ih nisu htjeli slušati. Otprilike 100 godina nakon što su Asirci uništili Izraelsko carstvo, Bog je poslao Navuhodonosora, cara Vavilonaca, da napadne carstvo Judeju. Vavilon je bio moćno carstvo. Judejski car je pristao biti Navuhodonosorov sluga i plaćati mu mnogo novaca svake godine. Međutim, nakon nekoliko godina, judejski car se pobunio protiv Vavilona. Stoga su se Vavilonci vratili i napali Judejsko carstvo. Osvojili su grad Jerusalim, uništili hram i uzeli svo blago iz grada i iz hrama. Kako bi kaznili Judejskog cara što se pobunio, Navuhodonosorovi vojnici su ubili careve sinove pred njim i onda ga oslepeli. Nakon toga odveli su cara da umre u zatvoru u Vavilonu. Navuhodonosor i njegova vojska odveli su gotovo sav narod iz carstva Judeje u Vavilon, ostavljajući samo najsiromašnije ljude da zasejavaju polja. Razdoblje kada je Božji narod bio primoran napustiti obećanu zemlju zove se izgnanstvo. Iako je Bog kaznio svoj narod zbog njegovih greha tako što ih je odveo u izgnanstvo, nije zaboravio ni njih ni svoja obećanja. Bog je nastavio paziti na svoj narod i govoriti im preko svojih proroka. Obećao je da će se nakon 70 godina oni opet vratiti u obećanu zemlju. Oko 70 godina kasnije persijski car Kir porazio je Vavilon, pa je Persijsko carstvo zamenilo Vavilonsko carstvo. Izraelci su se sada zvali Židovi, a većina je sav svoj život provela u Vavilonu. Samo se nekoliko jako starih Židova uopšte sećalo Judeje. Persijsko carstvo bilo je snažno, ali milosrdno prema narodima koje su pokorili. Ukratko, nakon što je Kir postao kralj Persijanaca, naredio je da svaki Židov koji se želi vratiti u Judeju može napustiti Persiju i otići u Judeju. Čak im je dao novac da ponovo sagrade hram. I tako, nakon što su 70 godina proveli u izgnanstvu, mala skupina Židova vratila se u grad Jerusalim u Judeji. Kada su ljudi stigli u Jerusalim, ponovo su sagradili hram i zidine oko grada. Premda su još uvek bili pod vlašću drugih naroda, ponovo su živjeli u obećanoj zemlji i slavili Boga u hramu koji su ponovo izgradili.